Kublai pi baro ki bapej ya kadon Bosco Media Network. Ngidap da ka di sungo si ke bakrau ban pentip syapi ya ka jingklat no jong u Pope Francis unong yalam bakli du jong kabalang Katolik men ne men step ha kapor nyo life husan ha kapor Italy ha kapor ang te po Vatican City bat ha kapor kandai South Husan men step kebumut kumba arkanta tam hadin kata u Cardinal Kevin Farrell u la penbena ya ka jingklat no jong u Pope Francis u pa bukoi jong kabalang Katolik bat kumba pi menta po square po St. Peter Square kibriu kilayas dang banyelum banyo shushu ka jing pentip sepang ki program mat ka jing le niam makadu na ka benta u Pope Francis na kwa ban pulai sepi ya ki kentin ki ba u Cardinal Kevin Farrell u badai u Apostolic Chamber jong ka Vatican City ula penbena men step halor ka jingklat no jong u Pope Francis utei u Cardinal u laong ye kini ki kentin ndala debu ya kamet jong u Pope Francis apo ying mane apo Casa Santa Marta wadon apo Vatican City apa penbenai ka jing klat no jing yap no jong u Pope Francis u Cardinal Kevin wong ikini kentin ko para bangay di da ka jing sungo si ka bakraw ngade penbena ya ka jing klat no jong u pa bukoi jongi u Pope Francis ha kapor nyo lai pusan bajemen step kapor apo Vatican City Italy menraka step u Bishop jong ka Rome u Francis ulalek pai biang saying upa utei u Cardinal ulaong shushu sepang gajing im jong pa bakoi dakini kikintin gajing im jong u baro kawei kala IT ha gajing syakri yo try bat ya kajing long basisha jong u bat kabalang jong u ulah hikai yangi ya ka dor jong ka gospel kajing ik ka bakelum ya baro bat khamtam hakaliang jong kito ki baduk ki balai sha kan tai tam ta kajing songu ka bakraw na ka benta kanuksa jong u kum usundan basisha jong try Jisu ngin IT ya ka mensim jong Pope Francis ha ka jing ik bar ka jing isnai bam jukut jong blai kumba ban pentip sepi ki bapej ingi live menta u Pope Francis mentau snem hi hau benai rempang nadu ka sau tarik u lalik sya sumar ha ka ka hospital ka badon hapo Vatican City hapo Italy hapo Rome ka bakateng ka Agostino Gemelli Polytechnic hadin ba ula shitom jur bah naga cingpang bronchitis kabala yalam ru usha ka cingpang pneumonia kabala pen bah kabala jur bah hadu bau pa bukoi ula syam jing ban ring bat penhiar mensim bat kumba pila yatip u Pope Francis ula sa hakate go hospital ban sya sumar hadu lai po prasngi hakate go hospital bat hadin kane u
pelait noi un po hospital Pope Francis wa pai biang sa kasa jung po Vatican apo Casa Santa Marta bat kini kisngi kumba PE haki television haki YouTube channel wat hakasni paskaru u la mi shabar haka jing bam klein haka jing bam la ban kren ban ring bat penghir men sim ban ai kublai paska haki para bangej men hakasni nang kong jong kapas kha asni banengkong harin gajing mi pat jong try ka poi terik uye yong ula khat no mat klempep nim sayo jing tip kamnia shibet mano badon asna jong ka jing tia pang jong u akapor ka bamu u klat bat kumban pentip sipi kinong page jong ka Don Bosco Media Network day na du usnem sijar knes pak san penyo kat ba u Pope Francis ulang don tang aku usnem karta u la yo gani ke pang bana oit la sumar yo po ri Argentina ke jaka ke bala kai u bat ki doktor ki ong bala weng shibenta na doktor jong u balak ta ke Jepang pneumonia Jepang bronchitis bat kunta nadu uteus nam hadu menta u don ya ke Jepang baru ya sha eki ro IT eki utrai ni duai ba kamen sim jubu kan yo ya ke jinjata pam cukup kani kecing pendikenai kecing yap kecing keren jong u Cardinal Kevin u la pelait lu dah kecing tho po ying mane po Casa Santa Marta bat ula ya turu baya kamet jong u pa bokui jong Pope Francis la bu po ying mane unde shu ha kamera ka ba u tia de dang yai pedeng ban page ya ka channel mat klempep ladang yo ki jing penbena ki information kum ong akatin nong way na Vatican ngin pentip ran shapi ni la yo ka connection shapo Vatican kuma pitip baka Don Bosco Media Network ka diru ka channel ka bala itu da ka Vatican News tegunta masnya yo iki jing pentip ngin update ngin itu EP akan nega channel ni kwa EP bepin duai na ka benta ka jinya thait ka sim jong neu riu krau jong ka balang bat kuma pi menta hapo ka screen jong pi ki briu kidang tuit dari ke jaka kala jendap ki briu bat klempep hadu shibit janmit akapor jungi shane kane ke yingmat kane ke jaka kane ka St. Peter Square ka PE menta kan dap daki Rio ka por hapo Vatican City menta kala jandap kat beje san Rio menit luna de klempep shibit akapor san beje South Stang san beje akapor Jongki Shati ngin sa yo shushu kijin primena ngin sa yo shushu kijin tip halor ki program na ka benta kajin le niam bakar pang berbakar du yong ne unong yalam jong kabalang bat na kapor sa kapor ngin yetu riepi sepang ka history kajing long kajing man kijin yai lenti jong une u riu krau jong kabalang tegamta to yai page badai sengap yakini ki baro ki benwan na po Vatican hakan ni ka channel jungi ka Don Bosco Media Network ya menta nyai ku blai pi bat tutip ba ngin sa on pai biang sepi ya menta nyai ku blai pi ka sengi besuk ke sengi ke bakmen ke sengi ke besak jing temau
ba uwe u riu krau jong kabalang uwe nong yalam jong kabalang u la lich sebeneng ban lich duai ban lich side na ban ta jong nga ban jong pi blech bun yang sai kan du biang shibet. अप्लाई करें भारत की टॉप कंपनीज में पेड इंटर्नशिप के लिए। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान।
Kublai pi baro ki badang ya pek rekat bat ngi hakan ni ke channel kamtam habangi la yo sngo ye kan ke kubor ke bas sngo si ba man dak sngi hajin klat no jong upu Francis upa bakhoj unong mi bujli ya u Petrus bakhoj dekat bangi dang up iki we ki program ki ba an sa pen hangi shen ngakwa ban ya tu ep kat tu kat ne jepang ka jing im jong uneu u ru krau jepang u Pope Francis la khai u Pope Francis haka khatnyo tarik ubnai no pra Disember syajar kendai spa lai pun Rio hapo Argentina hapo Buenos Aires di ula pule habun bagi jaka ki bakampau kilong hapo Maximum College of Saint Joseph ula pendep yaka jing pule philosophy but theology hapo San Miguel hapo Milltown nang tupat u pule sa kiwe ki jing pule jungu hapo Sang Georgian kabadan hapo Germany ladang ambakla ula long kepaba kuj la sajit kepaba kuj u haka khalai terik u penai balai jong sdam ar hajar kat lai buat ula mi ujli hador hadin gajing klat no jong u Pope Benedict wakan Andrew ha shwa gane mentapi i kata ke beje kabal tit bapen bena ya gajing klat jong u Pope Francis te shwa gane gajing long in sajit jong u ban long kum kupa bakuj badru shwa gajing long jong u kum u Bishop ulalong u provincial jongka Saint Jesuit apo Argentina nandu snem khandai nyu pulai du khandai nyu pukhandai hadin kata ula syajid kum u Auxiliary Bishop jongka Buenos Aires nandu snem syajar khandai spa khandai puar hadu syajar khandai spa khandai pun nyo hadin katapat kum u Bishop jongka auka nandu snem syajar khandai spa khandai puar barak aju kopor kumo ngi pimene u Auxiliary Bishop jongka Buenos Aires nandu snem syajar khandai spa khandai puar hadu syajar khandai spa khandai pun nyo PE menta ka duan lasdang ban konkret ha
bar jong ka Vatican City ka Saint Peter Square po Vatican. Ban peteng biang halor ka jing im jong u Pope Francis. Ti kumo ngi pius nem syajar knai spa knai puar du nem syajar knai spa knai penyo ulalong auxiliary bishop jong ka Buenos Aires. Badru ha ju por de bishop jong ka auka. Ha usnem syajar knai spa knai pra du arjar khat lai. Lalong Archbishop jong ka Buenos Aires. Bad de ho usnem baula sya jit la sya tung badlong kumu kupa bakoi usnem arjar khat lai. Nalor kini Pope Francis ulabat rukum presiden jong ka Argentine Episcopal Conference ndu usnem arajar sana ndu usnem arajar katway. Lapan kentang lendo ay hak halai terik Desember si hajar kendai spa ndrupu kendai. Daw Archbishop Ramon Jose Castellano. Mat ulalong bishop hak arpnyo terik benai bandriu, benai jeliu, jong usnem si hajar kendai spa kendai puar. Daw Kardinal Antonio Quarasino. Mat ula yo eka kerdan kardinal atung kardinal yu haka arpwe terik rempang usnem arhajar iwe daw Pope John Paul Baar wala long uri kuit menta. Ti kini kilong katokat ni ki tarik kiba koridor haka jing iem jong Pope Francis. Dekat bangin ang ab ki niki jing penbenan apo Vatican pat kuma PE kan ne gede na potnum jong ka Saint Peter Square katu ka yung maniba jong Petrus apo Saint Peter Square PE gede ka jaka ka bahe bah makibriu kin saya lum nakilak kenya poi na kabenta ka jingle niam bakadu na kabenta Pope Francis ubalaklat no manakasngi ka arpoi trik uyong arpo arpusan hakapor nyolay pusan man step hakapor Italy hakapor hangtay hapo Vatican City tidang ya abat ngi ya kiwe kijing penbena pius ngo ya kijing tit baje pius ngo ya PE ya ketika baje ka belong special bah kabala tit hakapor man penbena ya kijing klat no jong kipop jong upop. Kadabangin ang ab ikijing penbena bodrai kiwe program halor kajing klat no jong Pope Francis ngakwa ban puleh hang neru ya kijing duai berkijing kublay na pi kipa jong ublay kiba sa sakini kijaka jungi Paulus umba ong rest in peace Holy Father Christopher JF Jaran ru ay kublay baru ong rest in peace Holy Father i glory nong room iong rest in peace Holy Father
Simeon walang ru iduai ong rest in peace Holy Father. Mimi ding do mi iru iduai ong rest in peace Holy Father. Shipara mi iru ong iduai rest in peace Holy Father. Evelinda Umdor ru keju ong rest in peace Holy Father. Bernadette Sotun iduai ong may your soul rest in peace Holy Father. Priang Hun Shadap ong rest in peace Holy Father. Bless us all from above. Her Mukim ong rest in peace Holy Father. Angelis Taba ru iduai ong kajinya taj bam cukut to ai ko try klempep bujisu on ai ya kajinya taj bam cukut. J ong rest in peace Holy Father. Senti nong room ong rest in peace Holy Father. John nong bed ru ong rest in peace Holy Father. Rosina nong po muru ong may your soul rest in peace Holy Father. Kulishbun ya kijing duai jong pi ya kijing kitbok kitriang jong pi indang ya peteng banduai na ka benta ka bensim jong une u riu krau jong kabalang bau trai un ai ya kijing jatai bam jukut tenaga por syakapor ngin IP ya ki updates syapang ki program halor kene kecing club no jong Upo Francis but ya kene ka channel jongi kenang bapinyo ki jing tip ki bakam benya menta pila ui kumno la penbej ya kate ka jaka ban bu ya kamet jong Upo Francis klempep shibit lane lashai kamet non ra no hakate ke jaka na ka benta ke jing le niam ki bakaddu bat kumba PUE ki nong yat pilgrim ki nong wan pilgrim ki barung syapo ing maneba jong Petrus kidang peteng ya ka jing yat jungki kat ba PUE ki kali ki bonra ki tiar kitar ki syuki ban penbej ban penbit ban penbiang na ka benta kajing le niam makadu ya Pope Francis bat kumba mapi pila pule na kapor sya kapor une upop ulong upop uba compare na kiwe ki pop u bakwa ban long simple ha kajing im jung u wat la dau de ukli du jong kabalang katolik uba mi bujeli ya Petrus bakhoj Henry udai ubriu uba simple kumba ong tin nong way hakayat kayeng takdaw umsa wat hapo ka jaka sa baki pop ki jusa borobor mo kabalong kum ka ying sim mo kabalong special Henry usa pat haka kamera kabarit bah po kasa Santa Marta kabam da de haka jaka hapo kane kam hapo ka palace ne ka jaka sa jong ki cardinal jong ki pop ki ba alik menshua usa haka kamera kabarit hapo kasa Santa Marta adin kata ula airu ka kum ka hukum banong ba ka jintep ne ka jin pendep ya kamet bedang sa jong ki pop kamtam ka jong u wong ba kamdei ban long ka barem dor ne ka babun ki jinit gijenat Henry ukwa ba ka jintep yuru kan long simple de klempep hagane ka jindu ke jingklat no jungu kinong penyat ya kene ka jing le niam bantep yo pa bakhuj kin but kin ko ngu ya ke ka bama u la patha ban penlong ya ka le niam le rukom ru ka ba kham simple kam ka bam da dei ka ba bun jinit bun janat ne ka ba bun kiwe ki niam ki rukom kumbala le ha ki cintep ya kiwe ki pop ki bala dep klempep ngin sala ban yu ida lagi jong ki kmat ya kini ki bero ki banja PE ya ketika jingkangit kebetulan ka teka perda ke besau
klempep nang tei hi in sa yo iki jing pen bena halor ka jing tep yau Pope Francis iki program ki beper ki ba ki kardinal kin ai hingi kin yetu ingi dang don chu ki para banget jungi nang ne na po Meghalaya na po nari kasi jungi ki baong God bless the soul of our Holy Father i ban shan lang no kendri i duai kata i Beatrice nong ni ong rest in peace Holy Father i North Megha i ong rest in peace Papa i Neil i ong kotrai to ai i ya kajin taj bam jukut kan tang shan ha i in ja taj ru ka jing suk amen te kan ne ko mo ong pi kan ne ka ba pi i menta ka dei ka bala shon na ka video na po ying na tnum jong ka tu ka ying mane ba jong u Petrus at kumba pi ki beriu kilas dang banyalum ki para banget kilas dang banyalum mat kini ki beriu ki ba pi yang ne po Vatican Square Saint Peter Square kim de e tang kinong Vatican ne kinong Italy Henry kidai ki pilgrim ki bawan na kiwe kiri kam judon ke por ke ba kan ne ke jaka ka thli tak dau haba pikwa banik pej ya ka Saint Peter Square ani ka ying mane ba jong Petrus bakhoy hap mi dang step ban poi sha ka te ke jaka namar ha por nyo beje ki pulit kelas dang ban pli ya ka ne jaka bat ki briu kelas dang ban lum na ka banta ki jing niam ba pher bat du ban le jungo e kitei ka ying mane jong Petrus bakhoy ka badon wal sha kamala ka bakhndo ka jaka kamala ka ba shepo ka ba kitep ya ki ka pa bakhoy mat kumta teder ikiwe ki pop ki bala khlat no haswa jong uniu ka pa bakhoy uba menta bat hawai da ka jing ku jong blay ngaru ngalayo lat ban runga ka te jaka la arsin laisin mat senrung nak te jing khang jong ka te jing mane ka te jing khang ba sha kaliang kamon ka don ru ka jaka ka bala tep ya Pope John Paul Baar Pope John Paul Baar bro di ru khuj menta mat sha kadiang pinlap ru e kiwe ki jintep jong ki Pope bat ru ya ki duan ki babun ba ki beriu ki sha like ai mas rangkat bat ki lungdo bat ki bishop nang tara da pirung sha kamala ba syapok du pinlap ya ka jaka ka bala tep yau Petrus pakoj upop benengkong jong kabalang bat ngadap ka jing sukmen ba husnem ar hajar ar pulai ngilayo ruban pelong mas hajan jong ka jintep jong u Petrus bakhoy tak daw kumo ang ipi kite ki pilgrim ki ba pi i po ka screen jong pi kidei ki bawan na kiri ba per ki bandik pej ya kate kaying mane ka ba kerpang kabala ai nam hau Petrus bakhoy kabangi jutip ka Saint Peter Square i lokistar iong amen rest in peace Holy Father Pope Francis i salarius lingdo iong may your soul rest in peace dear Papa Francesco i kepi iong may your soul rest in peace dear Holiness i medalis sa iong kotrai to ai i ka jinja thaj bam jukut i renti lang kong shei iong rest in peace Papa Francisco kubleshbun ni jin duai jung pi klempep ha jin duai klum jungi baro jin duai lang jungi baro utrai un ai i shishai ta jin thaj bam jukut dang e petang ban pej rangkat bat ngi ha ka channel kat ba ngi dang up ya ki jin pembena na po Vatican
kwa ban pani phi mentai ka Shiti ka bala pule dau Cardinal Kevin Joseph Farrell mene ka bala penkela sya ka ketin pareng bat ka Shiti ka ong kumne bukan ka jin benar ka ong kumne kamde ka Shiti inde ka jin benar ka ong kumne. Declaration of the Director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni. At 9:47 this morning, His Eminence Cardinal Kevin Joseph Farrell, Carmelengo of the Holy Roman Church, announced with sorrow the death of Pope Francis with these words: Dearest brothers and sisters, with deep sorrow, I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning, the Bishop of Rome, Francis, returned to the house of the Father. His entire life was devoted to the service of the Lord and His Church. He taught us to live the values of the gospel with fidelity, courage, and universal love, especially in favor of the poorest and the most marginalized. With immense gratitude for his example as a true disciple of the Lord Jesus, we commend the soul of Pope Francis to the infinite merciful love of the one and triune God. Kini dikintin kiba u Cardinal Kevin Joseph Farrell wala pan bena ya kajing klat no jong u Pope Francis bat na ka benta jong phi kibadang join ya kini ka channel jongi in pen kala hakatin khasi yakini ki jing pen bena jong u Cardinal Farrell. Uong ko para bangej bi e ta ka jin ngosi ka bakraw ngadi pan benai ka jin klat no jong pa bu khu jungi up Francis ha ka por nyo lai person men step menta ka step ha ka por Italy ha ka por Vatican u bishop jong ka Rome u Francis u lalek pai sa ka yeng u pa ka jing im jung u baro ka wei kalalong ka jing IT ya ka jin shakri yo try bat ya ka jing long ba shisha jung u ha ka balang jung u ulahi kai ngi ya ka dor jong ka gospel ka jing ik ka ba kentup ka ba kelum ya baro kam tam ya kitu ki beduk bat ki basha kan taj tam ki basha kan taj benda ka jing songo ka ba kraw na ka benda ka nuksa jung u kum musendan ba shisha jung utrai jisu ngi IT ya ka mensim jung Pope Francis ha ka jing ik bat ka jing is nei bam jukut jong ublei laiwei kini kintin kiba u Cardinal Kevin Joseph Farrell ula pen bena ya ka jing klat no jong u Pope Francis menene ha ka por khandai sau posan men step ha ka por khandai sau pernyo men step ha ka por Vatican ya ka jing klat no jong Pope Francis ha ka por nyo lai pusan ha ka por Vatican tidang don ru ki jin duai na ka benta ukpa bukut ki bala ai da ki para bangai jungi u Christopher Sankli u ong ko try to ai ka mensim jong Pope Francis ka jin ya thaj bam jukut but in ja thaj ha ka jing suk amen I sekolah tempun yi ong rest in peace papa ya albina so syang yi ong may your soul in peace Holy Father I Shada Proiki yi ong may your soul rest in peace Pope Francis I Marilyn Langsti yi ong Jisu ba i to ai ya I Pope gajin ya thaj bam jukut but gajin ai bam jukut kan shine I in ja thaj gajin suk amen I Crowbor Sun yi ong rest in peace pa bakut I Jonas Shadap yi ong ko try to ai hok pa bakut jungi gajin ya thaj bam jukut I kongrit so lang yi ong ko try to ai ha u ya kajin ya thaj bam jukut par kajin shai bam jukut kan teng shai ha u I Balarisa Kongwari ong ko try to ai ya kajin ya thaj bam jukut kan teng shai ha I Gabinus Marthong yi ong ko try kan rat to ai kajin ya thaj bam jukut ya Pope Francis amen I Siki Sentem yi ong rest in peace papa
klempep kini kijing duai jung pi kijing ya site jung pi ha ublei on ai ha Pope Francis ya kijing thaj bam jukut ublei un sngo un ngap badun ai syah i kata kijing thaj bam jukut kumba pi i ha ka screen jung pi kijing pen kre kadang ya syat bat klempep shibet ngin sayo ya kijing pen bena halor ki program sepang kani kijing la niam bakadu ya u Pope Francis dang yai peteng ban ngap ban page ya kani ka channel jungi na ka benta kijing pentip ki bakam benya kam shibet
Karbang gidang up yaki program kadon kacing ruai kabai Father Barnes ila penmi na kabenta u Pope Francis ngin sangap ya kanega jing ruai ngin sangap ya kanega jing ruai badru habangi yo iki jing pentip ngin sa pentip pi baro. He is a man of God, chosen for a special work. And he comes from a far and distant land, a champion of the poor and needy, a lover of peace and harmony. He lives the truth in word and deed, a shining light indeed. Francis, leader and pope, the world looks up to you. Francis, you are our hope, we're blessed now cause of you. How you dare to speak the truth, how you stand up for the good, and for righteousness' sake, you put your life at stake. He gives a message of love coming from the Lord on high, to a world so filled with hue and cry. A champion of the human causes, a fighter for the weaker classes. He preaches compassion to all the people in the world. Francis, leader and pope, the world looks up to you. Francis, you are our hope, we're blessed now cause of you. How you dare to speak the truth, how you stand up for the good, and for righteousness' sake, you put your life at stake. Your words are strong and clear, and your countenance so dear. Your presence brings assurance to us all. Your smile is like the sunshine in the morning, in hopelessness through happiness you bring. Francis, leader and pope, the world looks up to you. Francis, you are our hope, we're blessed now cause of you. How you dare to speak the truth, how you stand up for the good, and for righteousness' sake, you put your life at stake. How you dare to speak the truth, how you stand up for the good, and for righteousness' sake, you put your life at stake. Kublesiun Father Barnes yak tu jing ruai jong pi kebakran Jepang jing krau jong Pope Francis. I Archbishop jungi i Archbishop Victor Lengdo ila pen ken mauru Syakil Lengdo baro
ba haba jingklat no jong upop ya ka kerteng jong upop ngim de shu ban pule ne duai ha ka por mas bakuj tat andang ila yo ya upop ubat mai te kene ke de ke jing pentip nai Archbishop jungi Archbishop Victor Lingdo ba ha ka por ba penlong ya ka mas bakuj ha ka por ba duai na ka benta upop ngim de ban jer su ya ka kerteng namar ba ila klat tat adu pengin da yo ya upop ubat mai te ki para bangej ru wat ngolungo ba balei ki lingdo ki klem yatu ya ka kerteng nei klem duai ka kerteng jong upop ha ka por mas bakuj namar ba ula klat te nam mention shu nam duai shu ha ka por mas Henry ya ka kerteng jong ki bishop de ban duai kumba ka julong tina ka benta ki tuk badon hapo ka Shillong Archdiocese endang yai duai na ka bentai Archbishop Victor badru i Bishop Bernard ki basa juai klempep kin duai na ka bentai Bishop Ferdinand badru ki basa nong stoin na ka bentai Bishop Wilbert kileng do klempep kin kan mau badikin jer ka kerteng jong ki Henry ya ka kerteng jong upop Francis nam jershu hak pormas namar ba ila klat no tan dang ila yo pop ubat mai kaban saja shen hakini ki tayo hakini ki sing ki benwan hi klempep takadau sabut ya ka channel jungi saya subscribe saya ai ki suggestion ru na ka benta bangin langla ban pen bahas shu ya ka channel kumba pitip ha ka juk jungi benta kalong ke ke ba bahala da ngi la ban yo jing tip kamtam alor kini ke bero ke jinjana ka channel ka bapila ban shania aba pi page ki YouTube channel aba pi page ki kiwe kilat pathai kubor kibun tang ki kubor lamler kibun tang ki kubor thok ki kubor ki bailam bakla yo da set nak ta daw ngi karpat ep ba pinbut kini ki channel ki bala itu da ka balang Don Bosco Media li ka bala itu da ka Vatican news channel na po Rome hi ni kwa ep pinbut kamtam ma pinyo ki jingtip ki bapura kimde ki jingtip ki bailam bakla te hang ne dang dot shu ki para banget jungi ki baduai ngin pule na ka bentai jong pi i nong stin channel li ong rest in peace Pope Francis u full mun lengdo ong lik suk pa bakhoj i Andreas tar makdo i ong RIP ka pa bakhoj i Shaibor El Molong ru i duai i Quinal Singh Warjri ong lik suk pa bakhoj i Delang Lamare ong lik suk pa bakhoj Ahmad Ublay i Shemlang Jerwa i ong lik suk fik pa bakhoj jungi Shadwar Ublay rest in peace tikini ki jing duai ki ba ki para bangit jungi nang na Shillong nang na Meghalaya ki duai na ka benta ka jinja thai ka ban sim jong Pope Francis ko blish bon ki jing duai jong pi udunok lengdo o ong to le suk po be sakar khu yangi ki khun klempep Pope Francis unsa ya site na ka benta jong jong pi Ahmad Utrai Ahmad Ukris i riyung talang i ong rest in peace Pope Francis te kat bangit ang up shu ya ki jing penbena na po Vatican City ngin ya page igni ki aka baro ki baja PE ketika St. Peter Square kajaka ka ba chat penlong bor kini ki jing niam ki ba he jing niam ki ba kraw menta kila sedang benek kiwe ki decoration benbu ki sentiu benbu keduan benbu ki syuki baki kardinal ki baper ki ba nabaro ka ni jong ka perthai kin yawan na ga benta ka jintep yau kwa bakhoj yau Pope Francis ngam tip ki bishop jingi nang ne na po Meghalaya kin ya late na em ndang ila yo ka jintip ka ba kambnya ngin sa pentip ru yepi bahato kin ya late na em na ga benta ka jintep ya Pope Francis Henry Klempep ki kardinal kin ya late syakate ka jingtep ya Pope Francis
namar ba hadin kene ka cintep yo Pope Francis kin hab ban ya jitru yau Pope ubat mai nong yalam ubat mai kli du ubat mai jong kabalang ubami bujeli yau Petrus Bokhoj tidang ai peteng ban page ya kena channel jungi badru dang ai peteng ban duai klempep ladangi la ban pule ki jing duai jung phi baro ngin presang ban duai Henry ladangim la was ngowi e namar akum gane ko por ngi ru ngi wat jing tip nang ne nang tai ngi haban ye pule ngi haban ye ayu ngi haban ye wat bnia chwa bangin tip shepi tang daw yu le sengin nam la ban duai ban pule baro ke jing duai jong pi ka don ka shiti ka bala penmi da ka Conference of Catholic Bishop of India ka bala pha shangi ka bala sign da president u Cardinal Felipe Neri bala sign do vice president u Archbishop Peter Machado wala sign da u Secretary General u Archbishop Vincent Ain wala sign da u Deputy Secretary General u Father Stephen Alathara ti ngan pule ya kene ka sitiru kabadai ha katin pareng ngai baro na jong pi pinsa smutu but pada ngiolat ngimpen kelar ya kene ka siti ha ka katin khasi ban ngin presang ban sam shapi ki pa jong blay bapin tip bapin yo sngo lor kene ka jing klat no jong u Pope Francis kalong sya ka jing du nong ka bakraw na ka banta jongi baro ki pa jong blay ki bodona po ka balang Catholic ha ka jing du no jongi ha ka jing klat no jong u Pope Francis Henry ngi tungu yo blay ubala shimno shalade ya kamen sim jong ne uru kraw namar kumba pilatip ula shitom kamtam mentau snem nadu pasdang jong snem hi ula cancel ne ula sange kajing le jungo shakiri ki prepare ladangam bakla ka we ne kajing le jungo ke dei sipo UAE wad ka ne ula cancel no namar ba uyo e kene kecimpang ke bejur bar kuma phila tip nadu ka sautorik u benai rempang mentau snem kumno ula sha admit nela sha yalam yu hapo ka hospital malhang te ula sha smart life prasngi kecimpang hautor ka bala e bha yu bandring bat pen her men sim nalor kata ula yor se kecimpang pneumonia ha uju hiu Jakarta kadaw kala bahai uban ring mensim mai pu prasngi ula sa hospital madadin kata ula pelaj un hospital ula wan sa chapo Vatican City ha ka sa jungu umdei hapo ka palace ne kaying ka baki pup ki sa man sho Henry ha ka kamera ka bamu ula jet chapo Casa Santa Marta ka kamera ka barit bah tekene di kashiti ka ba la pelaj daka Catholic Conference of Catholic Bishops of India kumong ipimenengan pule pimenta ka shti ka ong to all the archbishops, bishops, priests, deacons, religious, catechists and lay faithful of the Latin Church in India, Latin Catholic Church in India. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, with profound sorrow and a deep sense of loss, we mourn the passing away of our beloved Holy Father Pope Francis, the Supreme Pontiff, the Vicar of Christ and the successor of Peter. His demise marks an immeasurable loss to the entire church. A true shepherd of God's people, Pope Francis is dedicated his life to the spreading of the gospel, championing the cause of the poor and the marginalized, and calling the world to embrace compassion, justice, and care for creation. As a spiritual leader of the Catholics, he guided the church with wisdom, humility, and an open heart, always seeking to promote fellowship and striving to bring people closer to God. His legacy as the successor of Peter, shepherding the church from 2013 to 2025,
will be forever cherished. His vision to transform the church into a synodal community, one that listens, discerns, journeys together, and embraces inclusivity, has left an indelible mark of the church at all levels. His profound compassion for the poor and for those on the peripheries, especially migrants and refugees, gained recognition worldwide. His tireless efforts in peace building and fostering dialogue between nations will always be remembered. His outstanding commitment to the interreligious dialogue remains praiseworthy and exemplary. He calls to care for Mother Earth through Laudato Si was highly appreciated and sparked a global movement. Pope Francis held a special love for India and longed to visit our land. He consistently reminded us of our duty to care for the poor and to build a synodal church. In his recent message to the Indian bishops gathered at the 36th CCBI Plenary Assembly in Bhubaneswar in January 2025, the Holy Father urged them to prioritize the poor and the vulnerable in their ministry, calling upon them to open wide the doors of the church. He encouraged the bishops to guide the local churches in implementing the fruits of the synodal journey. Pope Francis canonized 5 Indian saints: Father Kuriakus Elias Chavara, Saint Euphrasia Elvatingal, Saint Joseph Vaz, Saint Mariam Teresia Chiramel, and Saint Devashyayam Pillai. As we grieve this monumental loss, I call upon all the dioceses, parishes, religious communities, and families to observe 9 days of mourning and to offer special prayers and requiem mass for the repose of the soul of Pope Francis as a visible sign of our grief. Church bells should be tolled to signify our sorrow and announce the passing away of our Supreme Pontiff. Wherever possible and considered local circumstances, I urge all dioceses to gather priests, religious, and lay faithful at the cathedral on a suitable day to offer requiem mass, uniting in prayer and for the eternal repose of our beloved Holy Father. This will be an expression of our profound solidarity with the universal church. May our merciful Lord grant Pope Francis eternal rest. To the maternal intercession of the Blessed Virgin Mary, may the church be strengthened in these difficult times. Given on 21st April 2025 at the CCBI General Secretariat in Bangalore. Signed by Cardinal Philip Neri. Tikinay ka ba? Ka Conference of Catholic Bishop in India kala polite but kanekishti kala yatu ba adu sangut kinong India kiba ukpa bukut ula kendiwi kisha kedan riukut mo u Kuriakus Elias Chavara bukut Euphrasia Eluvang Tingal bukut Joseph Vaz bukut Mariam Teresia Chiramel bukut i Deva Sahayam Pillai bukut berkumpah pihak semua kena kishiti kat no pa bukut utrang banwan sya kena kari India jungi pada hak kishiti jungu syaki bishop ula kerpat yaki bakin don kajing ik ke bakam kerpang na kebenta ki beduk ki basyam lanot ki bedan po kena kari India ke be jungi. Tinggal ya ap syusyu ia kijing pemenan apa Vatikan tentang kerpat ipi bapin ya pej bapin ya duai rengkat bengi naga benta kajinya taj jong kamen sim jong Pope Francis don syusyu kijing duai naki para bengi jungi kibal ai ka chat box ki ong ulur shaling do ong rest in peace Papa Francis i Elizabeth Shilai ong rest in peace Papa Kuit i Banshem Marbanyang i Duai ong may your soul rest in peace Pope Francis i Damzi ong rest in peace Papa Pope Kuit i Sunita Kongwari ong rest in peace Pope Francis i Sumarlengdo i ong rest in peace Pope Francis i Ferdinanda Kain i ong rest in peace Pope Francis
i Austin MBZ i ong rest in peace der pop i lam rabon i ong late suk papa bukhuj tunang kerkhui ngi kinong pop i Elpin Shirai ong amen i M metransi nong room i ong late suk babukhuj hi ong blay bat duai lem na kabenta jungi amen i Saltina Kharsati ong late suk babukhuj i ban Kershan 87 kurba i ong kajing du no kabakraw i ngi Katolik mangila du no yo pa bukhuj late suk hakmat ublay i Elphin Shirai ong rest in peace Pope Francis kublish bun i jing duai jong pi donang yai duai kamtam na kabenta kaman sim jong pa bukhuj badru omtang na kabenta jong i Henry na kabenta solonsar na kabenta kabalang solonsar kamtam hakani kapor kajing du no jong i yo Pope Francis lengba kajing ya side jong Pope Francis lengba kajing ya side kajing duai jong ab jong pi ngin yo ru unong yalam uban mi bujeli yo Pope Francis unong yalam uba but ya kajing hikai jong u Petrus bukhuj jing hikai jong u Jesus Christ hi nama de Jisu ubala ai ya kane kerdan benlong nong yalam hakabalang habaula tung ya Petrus kumukli du na kiwei pat ki apostol tingi duai balang ba kajinya side jong u Pope Francis lemba kajinya side jong abat jong pi lemba kajinya side jong kibabun kibalang apo kabalang inyo shout down nong yalam ubalong kum u Petrus ubalong kum u Jisu kublish bun ni kijing duai jong pi klempep ngin dun por ngin pulei kini kijing duai jong pi kum gadak jong kijing sungu bapila duai na du ka anut du ka mensim na kamta kajinya thai jong u Pope Francis deklem pep ru kumba pila yo sngo ha ka shiti balap ai mene da ka CCBI klem pep i Archbishop i jungi i Archbishop Victor Lingdo in sa ai ka jing tho ba kum ka we ka balang hang ne po Shillong Archdiocese jungi klem pep ngin ya kendu klem pep ngin ya wan shi yang meneba banduai na kamta ka sinja thai jong ka mensim jong u Pope Francis pilai i menta kita ki para bangek kita ki pilgrims kidang rung shu siapo ketika ying mane po St. Peter Square hoi pin skol ngo balai ki rung hadu kate namar kene gede ke jaka ka bakar pang bhana ka banta jungi ke jaka ka bala tep ya kamet jongki pop baro nadu u Petrus bukhuj kumu ongi pi sya kamala ka bak syapo krum jong ne ka pi i menta kadon ka jaka bala tep ya u Petrus bukhuj ngilong kiba smok don bok mangila yo ban belong mas ro hak tu jaka pi yakte kajing kangit kebetulan ketika kejain keba kam special di nang tayen sayo i kijing penbena na kabenta kajing le niam bakadu halor kamet bedang sa jong Pope Francis pilih iru ya ketika kajing tap kabalong kum ka ying trap hang te ya po St. Peter Square de hang te en sa penlong ya kamas bakhuj badu kada say de hang te bu ya ka met bedang sa jong Pope Francis ha ka sngile niam bakadu ya mentang yang padyo kajing tip Henry kat kum kijing yathu jong ki kato kat ne ki cardinal baya kamet jong Pope Francis la bu apo ying mane apo kasa Santa Marta ka ying kaba u Pope Francis u sa ka we ne ki kamera apo kasa Santa Marta te kum mangong pi na por sya ka por skong bahakiar na kapapej ikiwe ki YouTube channel ki bayalam baklayo da se kamtam ha kene kapor ka mamangi ngi mat ya kene jing songsi ya ka jing klat no jong Pope Francis ya se don kiwe ki YouTube
bat ki YouTubers kiba kentok kumne kumtai shipang kabalang shipang upub persang ban care na ka page iki don ru yo se kiba batai ban kulmar yaki para bangej akrapat ipi pin care na kum gitu ki channel na kum gitu ki brio Henry yai but yaki channel kiba kabalang kala itu kamtam na kabanda jung pi kibanang ya kitin pareng hisung bha ban page ya ka Vatican News Channel kadon ru ka YouTube channel bat ka channel jungiru kede ka channel keba la itu da ka Vatican News Media ting kerpat ipi ba ada don ke keba ngiyo jintip ngin sa pentip shapi wood nakwa ban puli ka jinduai jong katuk ni ki para bangej ki bala tho ha ka chat box jong ka YouTube channel jungi i Zen Cruz i ong rest in peace Pope Francis i keren sing kurba i ong ko try to ai Pope Francis ya ka jinja thai bam jukut war ka jinshai bam jukut katang shine i ba pentingan ding do i ong rest in peace papa i kansai Andrews Imli i ong rest in peace Pope Francis i de mi start full paryong i ong rest in peace pa bukhoy doi lem na ka banta jungi kinong pop i beauty nong bri i ong rest in peace our beloved Holy Father i bari bahas naitang bari bahai ong late suk pa bukhoy i nashwa nong bet i duai i ong kotrai to ai ya ka jinja thai bam jukut rest in peace Papa Francesco i RK i ong late suk utrai non rangkat bat i Gerald nong kendri i ong late suk pa bakhuj i Florence wanyang i duwai i ong kotrai to ai i papa ka jinja thaj bam jukut ka jinshai bam jukut kan tang shain i na ka jingkhang ka dujok to pelaj kotrai ka mensim jung i in ja thaj ka jing suk amen i Ebasius Suyam i ong late suk late sign pa bakhuj sa duar ublei amen i Gino R Karim i ong late suk pa bakhuj i Gentimai Salahe ong late suk shakmat ublei kublei shibun ni kidi jing duai jung pi war du yik jing budin jung pi ya kene ka program kamtam ha kene ka sngi ka bangila du no ya u pa bakhuj kapor mentah po Vatican City kala dei shibeje khatsan kapor janmit de klempep ngin sa yo kichin benbena suki pasuki kam tam yo lese kapor lai beje shibit kapor jongki but kapor rabeje khandai beje kapor jungi shene shipo Shillong shipo India klempep ni bat ni kular ba kat ka bangi yo jintip ngin ai shapi ngin na shapi shapang kan ga jingklat no jong o Pope Francis dangi pedang ban pej yangi
ko ban ai lei pi sa sien ba pula don ka ban ni ha ne sni ba ka balang kala du no ya nong ya lam ba kri du ka du jong ko Francis bala klan no ani ne men step ha por nyo lai ko san men step ha por Italy ha por Vatican Bahdin Arkenta jong kata kajing klat jengu por kendai sempusan step Kardinal Kevin Farrell Carmelango jong ka Apostolic Chamber pula penai dengan kajing klat jong ko Francis na kasa Santa Marta apo ka imane da ka bu ong kini kentin ko para bangai di da kajing smosi ko bakrau ngade ban penai kajing klat no jong o pa ko jengi ko Francis ha ka por nyo lai pusan men step Bishop jong ka Rome Francis ulai pai yang saying pa ute yu kardinal wa ong shushu kajing im jong u baro kawai kalong kajing IT ya kajing syakri yo try but ya kajing long ka basisha jong u but kabalang jong u ulai hikai ngi ya kajing koridor jong ka gospel kajing ik bakelum kampam akalian jong ki baduk bat ki bala syakan tai da kajing su da kajing sumu ka bakrau na berta sa jong us dan masih jong rai jisu ni IT ya ka bensim jong u Francis sa kajing ik religious jong lay lalai way kumar pentip sipi u Francis washa sumar ko Agostino Camili Polytechnic Hospital nadu ka Saudi Kurang tau snap kadin ba layo existom simpang bronchitis kepala yelam susu ya jujur dengan simpang pneumonia kadin bola sa live rasni po di hospital la pelai di una po di hospital lupu pula lek pai yang syara kasa semua po Vatican kebadan po Casa Santa Marta kemeraju hangti po Casa Santa Marta bat mata resmi ka boleh tarik kuyong ulang klat no management step kuman berarti do sipi kenong pejong ka rumus kumi dan network badai na du usnem sijar kena spak senyo agar tak badan aku snem tam mula syak sumar po di Argentina na kejumi dari Jepang bat namar ba dari Jepang kala jurna du utek por la omba Cinta nombor juku nama kita ju jong di Jepang la what no tak weh no kalau sampai di kuat kita Bu Francis ula syastom nama di Jepang di luar tahu bu yang meno kenal klaim sangat kecil cuma kecil and mari sini cuma ya play sini cuma ya isu sini cuma bagi para bagai macam mereka dinyap tu Francis lah dikenal oleh kamen Francis arah apa ke gimana apa ke kamera kalau buka ini dari apa dengan Casa Santa Marta itu EP ketiak Jepang ka jin iem jong Bu Francis wa kai wa kenyo dari u no pra cheja dai spa live riu ta dau da udon pra prasnet apo Buenos Aires apo Argentina pule apo Maximum College of Saint Joseph pula pule kaji pule filosofi dan teologi for San Miguel Newtown the Institute of Theology and Philosophy for St. Georgian pada kiwi jaga la perketang lendo iu haka khatlai tarik unotra siaja kendai spa dulu kendai dau Bishop Ramon Jose Castellano bat la
Ketang Bishop yu hakat nyo terik u kenai jeliu si hajar kenai sepak kenai koan dau Archbishop Antonio Guaracino bat hakat kue terik u rekam arta we ukuk jempol baar kue ula penong kardinal bat tip aga kalai terik u kenai balai saya akan mulai lagi dengan kumpul pabrik dalam ibu dalam katolik membi jadi yang Petrus kuit berkata seni ke aku dari yang aku pesan paling high no si pa sakta jaka malamang tajumu aswa jumu dari makan riu dalam pabrik but kue di kami tiba Bu Francis ulah train aswa undong bu nadu saya sejak nasbat kuai nadu sejak nasbat nai ulah bu provincial jongka sen Jesuit kuai kita nadu saya sejak nasbat nai kuai sejak nasbat nai nyupat ulah bu asli bishop jongka Buenos Aires kuai Argentina tapi kuat tempat bishop jongka Aukan sejak sebab naik rapat lalu ibu Archbishop juga Buenos Aires itu Argentina lalu ajar lain sudah mulai sejak wabukun kau sudah ajar iwe itu ajar lain ulong Cardinal Chris juga San Roberto Bellarmino lalu Presiden Argentina Episcopal Conference Muslim pada sang Muslim pada jalan ini ketua negeri dari San Francis pakai operasi dan Rio Flores Buenos Aires Argentina Rio Tonge San Chipalan Baju Mario Jose Bergoglio Regina Mario Sivori Bu Francis sebelah Tem Mario Bergoglio Bagi kedek aku balak kayu normal ban Ismail naik kedek Giorgio Mario Bergoglio baru pajuni beri Mario Bergoglio di nong Edwin nabo Italy baru di riu bapetnya ka menang ya ka ni ka kam nyo pizza ne accounting ni ki accountant ka kimi umpat ka Regina Sivori ka de ka ni ka pet ni ki pun ya ni ki para cuma ni kam don ka Cipre office ne boleh ke Cipre makaru di sya ka na po northern Italy ki mi na po Italy house nem sejar na spa dai upa jugu Mario Bergoglio kini jugu ka Regina Silvoro ki head na po Italy ang po jugu Benito Mussolini ben Italy por sesyar dari Italy kat kum kajinya tu jom ka men jom Francis lagi minta lu ke Kapten ka Maria Elena Bergoglio ki krempet siapo Argentina nak tahu kajin duk Henry head seven yo so kata di cimom joka para jumu kamanya Elena Bergoglio kiwe ki bahin sem jumu Francis ki para jumu kene i Oscar Adrian i Marta Regina bagi Alberto Horacio udon ki persa ki bakerteng ka Cristina Bergoglio
kabadi kawin na kinong drodur mo kama po nama po Madrid na po Spain. Karbaw ng siyang mga class 6 u Bergoglio u Jempol u Francis dan Bergoglio u uli hagawi masukul dan Wilfred Baron Los Santos Angeles kasukul keba terjadi na klase Salesian Moscow. Wadon po ka Ramos Meja po Buenos Aires po Argentina. Rau yo tim Shimon ha seperti Salesian ang pembayar Salesian. Namar po siyang klase sukuli at school John Salesian John Moscow po Ramos Meja Buenos Aires. Kata kulero yang ada di technical secondary school berarti bukan escuela dan Austria di nama mulai rumah boxing kurang kiwi-kiwi di sini lekai di mongi pimne kata bagus ayo jumpa punya dor cuma kat mongi pimne wen kan taru dor cuma cepat aku ika seni osnem sijar naik sebab putra Terbau dengan leti gue kai ying mane. Oh mane saga saga cinta mesuk. Ayo dia kata profession ni cepat tu nong do ande cakap. Diktahi lekban oleh seminar no. Ima boleh reception seminar ni. Villa di foto Buenos Aires. But ada lies dan disimpulkan yang tahu seminari umi urung aga seminari jong ki Jesuit buat urung novice ka keroi teri kunai balai siapa balai sebasa ra tekung seminari ne kumu kena seminari ku Francis urung ka jingi ya ka wei ka kena ka tei pila ka boleh story agak kuat kamu video apa? Hari ketahuan siapa pelendo yang sendiri belum. Nah, mereka mau mobis, pula, puli kerpang kami si puli lor kaki manitis lor baju, ciman, jom Rio, po Santiago, po Chile, dan gaji. Dia buku yang ini kan share dan berbalong memang pakai jongka seng Jesuit kerata ring tu naik balai usai sejak lesba oh berulang sim yang jismai penengkom cuma baru ya jismai ketemu cuma bagian sini duduk sini kuit kuit sini kiri dan Jesuit. Haus nem sejar kedai sebab Drupo u Bergoglio ni u Francis umang kita petang. Ulai yo yang ka degree ka licentiate alor ka philosophy na ka college Maximo de San Jose. Nang tahap de u pertama syu ira de ka psychology college Immaculate Conception. Muslim sejarah kita sebab lalu syaka kuliah teologi college dan Facultades del Filosofia y Teología de San Miguel
khlai tadi ku no pra sejak dari sebat pendai kalau om ini lah dan ketang Indo IU dau Archbishop Ramon Jose Rin kata ke cinta ketang Indo IU ulalong ku Master of Novices upapek wakmi yaki novice apo ka tak province batu la ikai theology kata college halin ke ulah pendep ya kata training cukup premium Jesuit ulah shimeng jismai bakadu pat kata dulu ya ka vau ka sau ka dei ka vau ka u ya ka sing tha trong kwa khui ulah shim ya ka nei ka vau ka nei ka jismai ka sau apa trik mai ya yong ke jam dai spa yong mulai oi dari kata berde ulah syajit provincial trong kasar Jesuit ni lalu different sejak dai spa mulai dai yong bat mandu benai ondrus dan pula bat ya ketika kamram provincial khususnya sejak dai spa mulai Ausam sejak dai spa mulai la lek pilgrim se Jerusalem Henry ketika jadi pilgrim tu kapan pai kloi no nama ba kadon ke jinja susi juga Yom Kippur ma Yom Kippur ndau la dep ya ke jinglong provincial ju lo long director jongka tu ga jaka pulih filosofi ba pulih theology ko San Miguel jaka ka hi lo pulih haswa ndau la kut yang te ke jinglong to haswa shi ka ko ipat ka kamram ka ai la shong khai ku malai benai po Ireland ban bit dari ka tin pareng Musa rekat pergi pada di switch po Milton Institute of Theology and Philosophy po Dublin bente bu open tibet ini mungkin English mungkin pareng nanti tu dia nanti ha kajing kerpan joki malar kesan sweet bang Hans ba train kami kapten sip Syakri Yuki Rami Yuki aku jaga apa tahu perlu worship pun bah po St. Georgian Graduate School of Philosophy and Theology of Frankfurt, Germany. Bande ikte ye kamaro adu haju obat ban pule isu alor de kam social work. Kita gede ki pule coba hak de jaka pen dibit isu ila de kam kaktin Jerman, kaktin Italian, kui ki kaktin bat bakaba semua sarong ulah pengkelang ya ki kot jong ki nontok ki bakrau ma saki kentin ki pen bat mangui pimene ka bau na pulih bo ka school Salesian jong Don Bosco ru Bergoglio ne Pope Francis mangi pon nang kena Bergoglio la syahikai the way riu ban po Ukraine buat trim bahasa Greek. Tak tahu, Pope Francis trim lu, nang lu agak mangkren ya ke trim. Hosnya mesti jar kena sepak, kena kuar. Nama apa? Kadon kecingnya suku kelah kecing. Ya kan ad. Pope Francis sudah sah apa yang Jesuit. Apa yang Jesuit. Rei lasa po Buenos Aires bat hantay ni di jaka ka ba sa chung yu bishop bat habaw lalong bishop mo ula yo ya kata ka jing lai luit la ban ong mo na ka te ka
kirul ki ain khamtam jong seng ki sweet ki bun ma kirul ki ain te kumanga ikela yos mo ne sem shija nai spa khnai kwar pat la thung yu bishop chungka Buenos Aires ta du usnem arajar khatlai usnem arajar khatlai bat usnem arajar khatlai pat la thung yu archbishop o kumu pa bakoi adu kene kesni memuta jing kelak no jungu tinginnya tir jing mut shushu shibit halor kijing im kijing long kijing le jong Pope Francis matrai yamanta nakwa ip we pen shu page yakini ki video bat ui dalam kijong ki kaman yang jing kre ante po Vatican po St. Peter Square na kabanta kajing letnya pakedu ya kamet keberang sa jong Pope Francis nim baliu jitip adu kamusi kendu kamet jugu ai ketep kamet jugu mano ban penyai kajing letnya ma kabanta kasi to pakedu kasi letnya ma kabdu na kabanta Pope Francis ni tang shuyo jitip ngin petip chipi bun nang yai kitang ban page ya kene ka channel badru ku mangal ong kiar naga ba page ki YouTube channel ki ba ilang maklai pi kamtam ki YouTube channel ki ba tim ki ba tula ki ba kren kum ne kum pai sepang jingai Katolik sepang Petrus ulong kridu ubala tung do Jisu bat kumo kini ki kapa ba koi ki pop ki yo paten yang tak bor mo Petrus koi tidang yang peteng bat dang ye page ki kene ka channel sai klu biang ki shibit alor kiwi ki jingpen bena ki bawan na po Vatican bless you.